Ole, story ngai thak chun zom le to ni la. Rock chapter 22. Vernon point of view. A chale mayang minnem tu minute jay chuan kadara run wanin a thau chuak nga la kun lap chuan Hanna nu bul na ya vatinga ani po chuan mit tuitling pamle chana satlau ti sha zetin mirun ena kati pal keiman ka shwai chuaka heng thlen chan hi keima kani Hanna na chan po keima kaniya idu chuan ka chunga thinrim ro kati taringota tu ma thiam lawani law mani indem du su Hanna pon adem phal lawang che kabana ron von zeu pa ti po chuanin kalu kala thing mut muta apuan orlai chuan amit tui shunga zau boka atana idil sakna kha kan pathian hian a chan nge che karing katani beisin nei ti sha che chuan miron ena jay kamel zawa ani po chuanin nui lui sukin miron en ve boka min chan sak du tak takang mo min chan du karin lo na lian zawk Mahse min ti dam sak tur chuanin ka du ni kei thil ka sha thiam tir te changa swala sei lian dil na hi a chan du karing hlol lawani o te reng mai I thinlung zong zonga idila irin phot chuanin atidam nge nge yang ti karing ani kan dil na hi a thlon ngai hleinem ati chuanin bungutin room lam kamela tuna chuanin nga bak ti thei kan nei silawa rilru ti halawin ingak phot meyang u aron ti le sapa ni e a chavele mayang Mrs. Wang a chut dralin abuloka je chu thlaveya ke erawh kong ka zona ka ding reng thunga chataka anlo chwa pui ma chuanin ka omanom don chuang lo dutak enge thleng ka fanu chu Mr. Wang le Mr. William ta chu rang takin an lo thlenga Mrs. Wang in thil omdan a shil po chuanin karindan anglo takin kalaka an thinrim mya lawani chu thinrim chu soilo in thiam lo turin min shil zoka a thale mayang chu mo Mrs. Wang kwa pa in a thu thla a an soi pathian tak a hnena ka dil sakna te chu a soi chwa chuanin zak deuh tak chungin hnunglam ka lo hoi deya keite lulina ka dil sakhi min shi chang tu tan phei chuanin anui za thlak ma ma to ni an oi don nge don lo po chu ka she chuang lo nurse le male nurse arin chwa chok chena an man mo bok nen chanchin kan zo pon min chang chaman lo chu ka thina rem hlura nurse pakhat chu kan ti ding thei lawa adin munin zia omlama pan thei lo thu min shil chuanin ka bing ngal chuya kong ka bul chhuata chuan thu in Hanna lo chwa hun chu kan ngak tarana doctor kan chut kun lap lain doctor in kong karun hong rikhepa kan hoi chuak ngal vata khwa po lo war fel der to ding hluain Hanna chanchin zotin kan bor ngal laya azia toe Mahse anat na hi athok chak le tuka engtinge kanom zelang ti ka soi thei mai lawani treatment hi atak sign azolo na sabok nen kan war lu tuk chuanin amana chat pha hla om bok sia aron ti chuanin ka dil na kha chanin omanyang ti in ka ngai to arum roma ka oi theilo Hanna chale chu adam na turani phot chuanin engpo tiro iti damangai thinrim hase chil za chuan ka tia kom dan turmin sha thampui wange ni tuma chuan min khaplem lawa lungai su ama hi atwar chelve shimshima amar kha kan mulo leklek mana Mahse tuna chuanin beisei phakbakin a chale towa ati chuanin nasa takin ka thohoka bangchu ka beng deuh dota kan mu thengem api inati chuanin pakhatah te a lulo chuan a phal lo thu soya Hanna nu kan kian nangin lu masak ber chu ka chak et etam a chatowa alo om tok tolom te supin lu tur chuanin min kiana keipo chuanin hnial ei lowin nurse an thom no ang min belin max min wa tira kongka min hon sakra chuanin ka thohaka ka zam tak zetani ka hmushia Mahse ka hmuchak thau boxia kapu ka din deuh reng wangin kongka min hon saktu nurse chuan min awa idu chuanin hanin pwa cha masala ka zam ti sheve nge ni odam zet chuan lo tia lut hing mut mutin ka lut ta thura Hanna ka hmu chu let le mai ka du rum ruma hetiang hian ama wangin ka nep theyang ti hi karing phalo mipa pa ve tak le ro rum zet anga kalo om chin na kha mani ka inbum na mai mai ni in ka sha kalo doi zepin ka nep tak zetani ka thlen phei rwalin akut chu ka hum sak wang wanga akut changte chu avot thlera chunyamin alum the nan chuan ka thokhum sa sa a hetianga hmu fau che hi ka du lawanya ishaem I harvat lo chuan ka ngai lutuk wang che in thil a thlak tak ka tile mayang akuta fop zawin ka tia oxygen nen adang boxi chu shi om ka ti pui ngoi ngoya doctor nia min enkol ila ngai kha o nangma zawk enkol ngai yom hi a Phir lo tak zet lo harla akut zoi zet chu ka soi det deta lo harla ka ngai che nia ka ti po chuanin min chan chu soilo akut chang pakhatah po chu a chet mi alawani chu ka hmangaih che
engtika ma min kalsan ka phal lawang tidam ngai thei tur che khovela doctor thaber ka jong chuak anga heng cancer na zong zong hi I taksa chang hianin ka ti re tir vekang chuan nangpo thei topin bele tang che o a moya fo ka chak te lul nen a thei ngang si lo wangin a chala chuan ka fop ta ringota chwa san she viau maila ama tan bokani wangin ka chuak lo thei si lo ruma an son hun tur ka zo chuanin ama damdan na zir ni mai ti in min chang ringota Hanna enkol tu doctor po chuanin ama aya thiam le engkim thatna le changtung le zwalna hmuna pan mai turin min rona Vernon min mutura ron kali tum na nge itan thil thutak ka ne nya doctor te na kan din chap lain pola ron kal pheya engei du ti muk pa in ka din chil ve ngal runa nui hokhoking eng tho ze chuanin a oma kein room theyang berin kamel thunga enge ka du ni lowin engei du ti lamani itan na mi poimo tak na khuma omek ti kalo sha a ama wanga engkim I bansan hi makala ti top theilo nui chungin ti chuanin kalo room huta kan pahnia an mi chu afu fur hlom ti mai turani ti turi nei lo chuan le ro ti le thutna lampan tuma ka in her chu doctor pol chu ring deuh tak hian awa ko hoi phei le atnung lama doctor pathum ngot ron kal chu ngoi rengin kalo ena abula non thlen chuanin mani in mel sha tirn an nei chop chil ngal zata an zawai mai chuanin German doctor cancer enkol tu big thazwalan lo nia athil ti wanga in chuan mel takin pol pot chu anui vurvura emaw rak nge ka ton chho tak po hi ka in shilo midang chuan lom thuan lo shil sap sapa Vernon meu po adanglam theini chuanin pol po adanglam thei turani ronkal hnai deuina ti chuanin kanui suk tunna chuan Hanna po in that chwa bak ti tur nei to lo 4 weeks later Vernon ai vo in chau chu ka elo the ngem chapti ti chungin a thanei zong zong nen adam doi eitir ka tum chu alo nor suna a theilo bur I eyang eilowa inat lekha ka du lo chu wangin thuoi takin erawh ka ngai to lutuk wang hianin kanin ti thinrim pha fawa tuna chuan amma ai thlot na zia towa karma salam kha chuanin atla nyam lutuk kha anbe dong man ruma Mahse a tha chuak le shama lau thong taka om chang kan nga a tha ti chung hianin mani pon a thu theilowa abyang cher lutuk wanga ki vek to tele amit wal angmaya dukkal te chuanin ala that tok lo ja pholang vek thau box sia engtik nge hetiang hianin ka om liang le hospital om tira athalak seban nai na cheilai mi chu nalti mel tak hian en ngoi ngoya reilo te ya khatiang khanin yom le don lom nilo kha aya thazo khan mole ka ti chuanin anui saka aring lo poni ma na natna nei tu bertan chuanin rin hardon emani heng samsei takte hi kangai ati chuanin a cha me hlawin ka kwa ngal thaka treatment alak na sat em wangin tuna chuan asama thlako vek towa engtik lai pon lukhuma khum renga hmeichhe dang angin kanal ve to si lawa min la hmangaih thawa mi kadar zona chuan a tholum papa inal lo wang hianin lom ka hmangaih zwal tol tol che a hnunga dim zata chu sakpa chuan ka tia aron nui ngor data dam lo mai kani hi o min bol me asu aron ti chuanin nui sukin ka insum man lo chu ka kwana thla in du tho zet chuan ka fop zui tan ta na ole ka insum theilowa a aya thui ka kalma hianin damdoi chu ei phodole ka ti chuan thuai takin ei vele maya achung tenen po kanin po viau to chuan ka sha a Hanna chau ka ngai sak wangin min byak ma sak lo chuanin soitur ka shabik lo bok nen ka be ma sangai lo tlukania hai ilo chamo engei ana Miller pangpar nen ron lutin ron ti chuanin Hanna hnaya ka tol ngai shuta Hanna min chu puilo Mahse ka ngai to lutuk le Hanna ne na hlim taka an thil soidun bikhi ka thi ka ni mang chu hai ka zia to lutuk Hanna chuan alo tingal wata amu thatur chu pui ka tum lain aloin ron man peka room hmut pa in sir lam ka hoi maka Hanna khoivel hi ka du te chiam lo Hanna veilama chuan oma keiding lama ka thungoi renga chuan Vernon ni chamo I chaw to lo mi ha chol vela kema kom thawalom Hanna chu kala om pui the rengania ti chuanin chang lawin ngei om zetin ka khisuka Vernon Miller hi I bive don lo mi ozoi sapsi in aron ti chuanin kalangoi reng thawa Vernon na tlema ring deuh hlekina ti le chuan ngei om taka hoi sangwa pa in an pahnih chuan kamela ka nun dan ka chin than dan ania sim me hi ahar sa abik takin min tilom lo te chunga hianin ka swal hi ka chwale tlak zel enge soitura min du Hanna zawk ena ka ti chuanin ka tong dan she thiam lo mel zetin min ena Miller nga ma ngai su o kan thali tuk lo thuro ngai sak mel takin ti chuanin ka rum mut theini se Hanna veng thong lo ila chuanin ka hnek thal top to nge yang
ka she thiam malom a ho lu tuk hei ei tur te hi kalau ken chia I huat lo tur chi hlir doctor ka zot thlapania o aron tia kalom lu tuk hetiang ti ngai lo sin alo ti ngal veta an pahnih chaw an bek chuanin ka benga ti khamle tak zeta hemi hring hi engwanga aron langve chen nge muni ni le aron kalma kha chuanin Hanna pon min ngai saka tuna alo kala kei chu omlo angmai in min ngai le towa hetiang hian tuman Vernon hi an ti ngai lo khoyange kaldon ka tho thut wangin aron ti sapa ingai sak lawani lom ni ka she thiam ve lo hetianga an om dan hi min ngai sakani chuanin tu po omse min ngai sak ber zel tho turania Mahse chu tiang chona tilawa emaw isoile Miller po chu aron ting hluaya ente Vernon kanom dana ilung oi lawani chuanin kan ti pa lutuk Mahse Hanna nen hianin thian ang bakin kan kom lawania aron ti supa chu oi turin min du nge hrisatlia turin min du zawk nge omzita ti in ka jacket chu ka siam thazawa Vernon tinge tiang khani oma Miller local wangin mo engtin pon kan omang chu kanin kara chuan engma om chuang lawa Hanna chuan aron ti venghal vaka keini lawin Miller zo ka chanania atong kam wang chuan ka thina sanghal phata a thalo om induang ang chuan om ta cheu ngai sakna chan ve chau hi ka she thiam ve lo ti mukin kal chhuwa ka tuma ka hoi thoven lo chuanin ka insum thailo mayang ti ka hlau Hanna tan thei top chwa fel taka om ka dusia Hanai kal san dona mi kabana miron po wangin ka thinrim to box si chuanin ka hnek thal ngal topa ka tum po ni lo Hanna mulai phei chuanin insum kha ka duwa Mahse ama thiam lo hi ni Hanna ka tum po ni lo pan nai tum chuanin ka tia min lau mel takin min ena chu mit meng wang chuanin mi sol bera min chhuani mai in ka sha shep takhian Miller pangparon ken chu chhuata ka vom nok ngal chhuaya ka kal chhuak ngal nunah bike nen chaini na hmun lampan chuanin chakzetin ka tlan chhuaka Hanna ngai sak tur ka ni ti ka insha a ka thinrim na ka beng dai photangai rok nang heta mo Orlando le kai te chu an lo training mial miala min bek po chu ngai sak lawin ka kal pok poka ka jacket lipin ka ma punching bag lian zet chu na sali tukin ka hnek ngal dot dota Hanna chalawanyang Orlando le kai te tong ka sha dwalin au chot pa in ka hnek le dota thinrim in shik thlak na satla pon ka che to law bag po chu hnek chan vek tum ang mai hian ka hnek to zoka rok miron beng dai tuma anron kal chu kalawai son noka tinge ka thinrim po hi ka in shilaw min khoi ro u au chot pa in ka ti chuanin an ngoi da ka kasir lama changa thom ron nei an om wangin ka hoi pheya pole ama veng tu big how chu anron kal sap sapa lik te naw kan khel don mi ati chuanin ka bunguta tuna chuanin ka mishing pui ngei na taka soi saka in beng dai vak ka du pol ma chuanin ama veng tu pakhat chu aron ding ngala rang taka panina ka thlen pheiral chuanin ka in khoi tir ngal rok roka Hanna point of view tinge alo la let me alo le kong kalam melin ka phun sapa a chhuwa changin minute tam taka liam towa ba ka tinge keipo a thin chha le thik tu chha ja ka sherenga Miller chan lu tuka kalo chong ve kher kher ni ba ka ahnek thut kha min chong lu tuk lek lek boka aron le chep tuang ka chong sha in Miller chuanin aron tia a hmoi ka Vernon hnek na kha lapwa in chupa mol mola ka beise ti sapin ka thei ang chuanin ka tol rem veya nidanga te chuanin tuna po kamurem tur hi min pui turin om reng thin sia khoi kalau puyang che Milleran ala poken da thlak pa ina ti chuanin angai lo thu in ka changa Mahse min pui tur chan aron kal thawa kanu te haw hadam po anon let le towa Vernon om chuanin an ring tok ema min ho san lok chu an she to big lawa ehe Miller nang zawk mo khoyange rok hi kanu le pateron injui lu chuan an tia an ngai swa ka hlo wangin a chwa tak chan le thil thleng soi mai chu har se deuh hlekani thil poi mo lu tok ti turanaya ka om thau bok nen a chhuak lokani kha Miller chuan min lo chan khal wata ka tho huaya o ani chu boite engei lo an inuam deuem kapa ina ron tia tuna ri chuanin ka thaviawa Mahse ka dam doi ewange ni ka muta chhuaka Vernon lo thlen phot lo chuanin kamu hil ngam bok si lo ka chalu tuk nui sakati in kong kalam bok chu ka melia Vernon ron ho thut se ti in ka ngai to renga kanu le pa te in bia ka en reng lai chuanin kong ka ri rep ka sha a zoi muang in ka hoi pheya Vernon ni lawin Dr. Brian zawk Doctor nangmo kanu in nui sang pa in lo tia ani hi tuemo in katana abik taka min roi sakania Mahse min roi sak tu hi tunge ni tuma nan soi du lawa Vernon phei chuanin zot photo lo turin min ti ringot boka o Mr. Wang Mrs. Wang Hanna treatment lak dan hi kan ti danglam shatanga ya chu wangin tuna kan shwaya ngai ni
Dr. Brian na ti chuanin mani inrin hlena in ka khat ngala ke hi kadam chuak don lawan yang te ka tirum ruma isoi omza chu ka fanu hianin thatlama pan me lawi ti na mi treatment alak dan te in thi donglam ta ka kappa in lauti ve thunga ke ai chuanin makantia ka thatlo zwalai po khanin keima zokin kadam chwa don thu in ka fui char zoka ka chungrel taka chuanin ka hlau ve lu tuk thawa nakina kan soi thale donya hlau thong su ama ta na thatur vek hi lom atia nurse kaulutin wheelchair a min hlang thla a milaran min tong thlamwan ve char boka Vernon chu omve se nidang angin phur takin ka kal le mayanga Mahse tuna chuanin ka kal tur min thla tur pon omsi lawa ka beise na le be ve ngar na chan ve ngot hi chu Vernon wang liaw ania kalang ule Hanna I hlau tiro re ni don lawanya o Dr. Brian chuan ron kun nyam pa ina ron tia ka bunghata Mahse Vernon tel lo chuanin ka zam tak zet boite toile sha mai ro o bedong lola idam chep to nya kanu indwa takin min chula min kwa boka nu ilungai melu tuka engang pon ommaila kadam nge yang ka bedong don hleinem ke anga hen na ve me kan om thlu anga anni chuanin torpui turle beisina petur po an nei lawa ke chuanin nangni ka nei chewa chuwang chuanin kadamanga antan beisena ningai turin doctor thata kani don alom ka tive sapa min chuan me taka min en ngoin ka chala chuna fopa Dr. Brian po chuanin ka tumru na wanga min ngai san thu soi ve boka ka u chang to khanin doctor ni ka tum towa hetiang na nei chu ka in beise bi khawlo Mahse ka beise lo lama changin alo thleng sia chuwang erawh chuanin bedon ka tum lawa kanu le pa Vernon thlengin ka kyangan oma katan chuan dam le ngei tur be chan turan tinglu tuka chuan damila ka tum ange ya doctor ni in keima anga na khir ve te tan beise na ni ka du tak zetani nu Vernon ka soimza chu ro ka lo kir huna lo omtir to ru o nurse min nor chwa ma chuanin ka tia kadam lo zwal nu chang khanin ka ke ka hmang mu mal to lawa doctor ten han phal lo wang ni pakhatah ole te ring mai ka pa zawk chuanin kanu dara von pa chon ron tia kanu chu alung chhele chan to ni ka ring ikalang ule Dr. Brian chuan ti in kan pathum chuan kan chhuaka milar po ka lo ngai sakman to lo ko hoile zwai ringota min lo nui suka Hanna thil pakha shil cheila apoengem nge ni ya izia huna ka ngak zokang treatment room kan lu rwala ati chuanin soingal me turin ka tia hello kan nula twar chhel chu nui chunga ron ti tu chu Dr. Brian tho puite Dr. Dave le Dr. Alex te chuan aron tia anni tin ti dana ni wangin hlem takin ka lo chon ve ngala Dr. Soiro poilo nui warwar pa ka ti chuanin thohakin ka ma aron chutla a noilama met ngara kein athu soi tur chu ngakin ka chang renga Brian nakin lama te kan ti jok me don emni Dr. Dave chuan treatment thil tur boy puina ron tia Mahse kein tuna soi turin ka lo ngen ve thunga ke hi kadam theidon lo ti an soi tumna ani te ka ring rum roma ka beng ka chikara Hanna huni nei tam to lo ka in ring man lo check de usok ang me hianin ka oma ka chutna wheelchair ban chu ka mer ngota ka nui lui sham thau treatment hian omzia nei mang to lo kan ti na ni chu a the anga pyang kan ti towa Mahse nangma hianin tinge in na hi a tho chak em ke ni taknyal po hianin kan sha thiam lawani anron ti zwai ruya doctor isoi omzia chu ke hian hun ka nei tam to lo mo ka ote chu ala chhuak ve chang chawa Dr. Brian chu abu huta nangma ka shil masak ber chan che po itor chelzia le bedon nani man don lo zia kan shat wangania min fui phurnan Dr. Alex chuan kabula chu ina rontia ni e doctor ka bedon phadon chuang lo min enkol zer ula pathia na omalom min tidam mang minit relo te chung pon ani chuanin min tidam theilom ka ring tlatani midang tan beise na ka sem sak theinan dam kala duwa chu min phal sak theyang ka byang mi tui luang shuk zo pa chuan ka tia isoi dik chani theitop kan chuanga tong china nen idam le mang itum hi erawh pui tak zetani cancer na ve ti insha ta changa beidong hal me tele in enkol lo na hmang wang zoka boral tam takan omlaya nang hetiang ril rui pu hi kan chuang tak zet che anron tiveya ole doctor pathiane nang mania hian ka in ngat tak zetania midang ta na beise na le dam chwa du na wanga tumru na an nei nan te pathian omza thlenga an sha theinan dam hi ka du tak zetani ka ti chuai ra ya ka hmeichhe sha tua chuan ilarau rum berang nang aya pasa thale lian pui ten cancer na hlawanga an boral ta tam takan mutowa Mahse nang chu idanglam takzet Dr. Brian chuan fiam thuti ti chuan ron tia nui hakin treatment ti tur chuanin kanin puat cha a katuya halutuk
treatment kan zo khuma min mutir le nu chuanin zoi sapin ka tia kanu in kaka tui chu ron far keu kewa boite hetiang lo deuh hianin treatment lak theise ka van ti tak em kaka tuimi intir pa chuanin kanu chuan ron tia atonga tangin ahnuka ulzia ka sha a kameng theilo chawlu tuk ber hi keipon shom ka tia ka tui halviawa ka in lai chuanin kalwa ka chuak le em boxia nu kadam phana ni pho chuan hengte chu ka tuara ngai lom kaluna dom tumin ka ban ka lek kanga Mahse kadom ma in kanu chuan min lo khoi sak wata hun ka nga to lo ti ka sha chumi ma chuanin dam vat vat ka du milar kha ka tirwal chuanin ani chu hotel thila aron kawa akal chuak ta ni kha ka pai min lo chang thuaya ani mo ani ro ka lo le toem ka ti chuan khoya tak chuan nge akala ani po chu alaron let lo ka pai na tia ka pa hian ngei nat lo mel dawin lang Mahse a chung ril tak chuan angai na in angai to em reng thawa kan panin kar wang po hi ni mai thei ka shelo ti ringotin ka changa ka ngoi wanga aron let che pangani po ama zawk chuan miron tong thlamwana ka pele pu septe anon kalti shat takin anon phun lut sap sap loma mipa odanga ka shat wangin Vernon emaw ka ti man hiala Mahse je ne te zokin ka sha meng theilo maila kariru lama zia ba ka chong har sa shan lo buk nen meng manglawin je le septe chu ka kom le mial miala ka thei to lo sep ka musan don cheu ka ti sapa ka meng chuang lo mu chuak ang mei hianin ka mi thi thi phlur to tereng toidawin muro tile pon min ron sin thatira rawala anwa hianin doctor brian te thu soi kha kala shil velo doctor te ne na pu khanin shil velo turin ka min thei shama kariru na tan hlo wanga kalaka anje bangkhanin keipon anriru nat ka hlo wangin zebri mai ka du ka u hmeichhe keipon ka du venia o kham taka ka mutnu chuan no pangchong ri ka shathuta engtin nge ruma no pang anom theiti in kalo ngai to anga zata ole tereng mai invite ka sam vekang cheu Vernon o ngei ka shata a ranglu tukin kameng nga zoka kanwam ve chan deuh to bok nen tlemin ka in siam rem dewa ka khum malama Vernon le no pang pathum ka mu chuanin makti box si in ngoi reng chuan ka ena le khamang hianin englemi moni anlo siama kanu le pate po khosh pakhatah chu in munom ti tak hian lo en ve boka a hmaiah khemna sa ema a chwa hnu khanin inswal pui nei ti ka sha no pang hobula omnuam ti ber ang shim chuan anui hak hak renga tuna tak chuan tunge Vernon omdan hi makti lo bi kang ti ka ngai to che a ilo har to mo i za dewem kanu ron thau chhuaka miron pan ngal chot boka bungatin nui sang chuan kalau mela Vernon chuan miron en ve chi a keipo chuan mit khap lek lawin kalau ena theingat pheila chuanin tho chua wache khial ka du ka u hmeichhe so inupui chu lo tho to nia an pathum singa mi pano pang kiu je chuan ron tia nupui te min la ti zui ni chu ole tikhan lo bai pui ru ti supin aron tho chhuaka aron kalpha chuan mi pano pang sama chun achul thura ama thinrem taka chuak le tuna omdan chu in person takani hai mudunu tile ka moi ron forwala no pang ho chu an lo lai nyang dokan boin an mi tan lo hu ve ta thloma hai zoi sap chuan ka tia no pang te ho chu soilo kanu le pa te omlai nge ya min fop chu ka lai chelek lek no pang ho so ka ti chuanin kabula ron chu nyama hospital om ve thawan ni hi keima ang ve kan ni hi khonga email taka enina tia akuta chuan kadom sakwata ka soi omza chu keima anga fasha ti supin ka ku chu ron wan leta no pang ho chu ka enchin andu omin point soilo tak zat sia engtin nge anmani shingtu te hianin fasha turin an kalsan thei zawk ni no pangte u rok chu in lo zui le lo kan ti boi chewa poi kan ti khop mai sister pakhat ron lutin ron ti zungzunga apoi lo no pangte u sister maria kha zui to ru kanin mule va donia ama ang lo takin atong chu jang khai wa a Vernon chuan lo tia makati chuk en hoa ole ka umel tha min muturin lo ka le thengem anti chuanin Vernon po chu abunguta sister chu anzuya kan ti boi chewa min sha thiam ru sister in ti chuanin kanu le pa te chuanin an om wanga nuaman ti jok thuten lo shil velwama Miss Hanna nang poidam theidan kan lo tong trai pui reng chenya rok min chen puina ru le dang kan lo mangang ati chuanin makti box si in ka bungata engtin nge avoi khat muna min shat ngal cha the chan pui a soyom zia kha sister ten chwa fel nu lok chuan ka ti sapa li ka changa ka poisa mu ka peya chu zong chu darsan upa ti chuan kalau nui saka midang tan thil thali tu ka tia a in shadir mai si lawa iti thahle me kapana ti chuanin makti in an pahnih chuan ka enton zak zaka rok nen hian hoi thoveng tura chhuate in du em kan lautia
kan nu ina ti rual chuanin phur fashion in kameng ko ka hoi thuwenan soi ringot po hianin kadam song song zel Mahse Dr. Brian an phaldon mi ka ti chuanin an phalna min lak sak thlap to thun soya ka phur lu tuk chu ka har ngal kokin ka sha tlemin han in di har ve deula in kal chhuak donya ka panati chuanin nui chungin lu ka bu ngat ngata Vernon pon ka phur lu tuk mel chu min nui topa mani po thu chhuak lei theilo chu kalchak berbera ka chang zuya ka ngak lei theilo chu kal ka ngen chena atopa chuanin thatak le moi nai taka min boi somin kal chhuak tur chuan wheelchair nen kanin pe thlap towa emergency tan po Dr. Brian engmumin ken tira Mahse kar omna lam kan panlai changin ko omanuam le lo tlat towa an phale lo ka hlo wangin ka twar lui changa tun tum chu lukhum po khum lawin puanin kalu ka vet thunga hmeichhe akar khalai chu ka va bia a ni zan wanga ka tina te ni hi engmani lo kamala ka kudda chu ron hum wang na tia ni zan wang khan ka ti palu tuko milar ka chan wang pokha ni me lawania Vernon akar khalai cha ngai sak anga ka ngai wang chuanin akuta von na chu ka ti chedata ka ti chhuak sapa ka thinrim to lawania thengil ro a hmingi soilan zel chuan ka thinrim le zawk mayang ka kutla kangin a fop sewa ke po chuan ti thinrim ai ti in ka ngoi ta zoka thui fe kan tlan hnu chuanin kar ti dinga kanom na chu khothlir theina angmain ka ngai thli thovuk vuka Vernon chu chhuakin ka thutna lama aron kala kongka honralin max min ron wa sakngala wheelchair la chhuak la in min thut tira kar omna hmalama chuan min nor pheya karin ang cha in khwalo thlir thei tak taka amoi takzet Canada ram hi tiang hian amoi ti kalo shemya lawa max chana chuan ka chong bal bala Vernon ka kuta changa zungbun simple tak ron lut mek tu chu maktin ke en hawa ka hmangaih che Hanna ka hmangaih takzet zet che itel lawa om tur chuanin ilaka hian kapil hne so to lutuka idam that vela min ne yang ti min tiam la ka du ka hma a ron ching china ti chuanin ka mit tui ka dang seng hlol lo hun tam ka nei to lawa dam in be sei chung hianin ka kalsan nga yang ti ka hlawani ole ka ne yang che kadamanga kan pani hianin kanin ne yang ka tiama che min ti dam tura karin rin chan chuanin ka changa alom lu tuk wange ni akhun renga aron hoi chhuak chu amita sen ve rama ka hmangaih che Hanna ka hmuya fopin min kai thawa ka ke ka hman khat lu tuk wang chuanin kalpo kata na har sa towa ka thiam lo leka amarin chan tak meu chuan ka dinga ka kwa ngal chota ka kuthi wan hi ro ama mi kha ka puitlin puyang che ati chuanin akuta chuan ka thanei zong chuan ka buaina nget takin ka buaina zoi muangin kan pani chuanin kan lama ka hlim tak zetani hetianga omkum khwa hi ka chak tak zeta ka kho muron fia lo thuta ka kho muron fia lo thut wang chuanin nget le zwalin ka wan chota